Tejini ini pandani candidate na ibagi dabi jalukmal angagi ko mas sakta the whole ni khadaru this the village committee ni bejar jini orang lagi isi nin lagyo khorab usubu tate nungsi tipamot hojan khaika emna kai to sinora prai side family aro prai ni 300 no porpotar tongo obasang idaning ang tini choto phaili a jaga vote office nok tangoi asa kam motor ke kaise pandak lai jotnon toya koni sa joining klai rane asu sar BJP khaima ya goro tini tan de bodo ya khana na naikha se BJP o tongoi sini tokon bagisen samung tangmano moto ya jonojati morcha no nukasen borok kino bicin bagai paharo khabrum layo kintu adin bagai ko samung tangmaya on bagai yang oti promota kaisa benolang thaikya je tokon bagai khainai engai sini ione bagai khainai boron bagai khainai ketin nung BJP ni bo asu bo poto tongmane ang 26 ne 21 nong e o tongmane sibahor panchayat ni kaisa elected member nang mungkai Ashish Devan